namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Yeah, of course, I'm like Jeepy Khatapila, man of war. Doing a take continue vele link na Dr Joe Shirimani. Even then from there, Inza Mpanyasi the producer. Even then Mokumo, maybe Mayengani, the president. So wait up this time. I'm going to show previously Jeepy Khatapila man of war Jigijela Dr Joe Shirimani. I'm going to one video of course like what session then. The matter Tama isa beka bobanga master rail so nyibele ya mahlweni ya revolution because the 18th August fika endla live video la anga hlundzuka swinene mhaka lesi yikulu ngopfu leyi mhaka lesi yikulu ngopfu so I put video yi twa ku ndeka yini man of war okay ya nimnika warning vaseketeri va Joe ku loko mi commenta la mi nga ti mi ta commenta mbangi ya ku loko mi commenta mbangi man pfumfisa loko ta nkhandla hi beef mi ta tlhamkalakala la phela mi animakeleli beef ene me beef ansas manengi mina patsa ka beef na wona nkarhi wa ku ni ta ku ni ta twela mani ani swona sweswo loko meni ba beef ni ba beef ya ntiyiso ani zini makelela beef so loko mi commenta mbangi laha mi twa ya ku n'we mi le ku defendeni mi ta ni breakisa ani na wona nkarhi wa ku huwa mi loko ni ba beef so ni to va ni beefa hikwalaho ka Joe ma n'wi vona na n'we lo sale one bar sale one bar i kurile munhu loyi a nga swi koti na ku teka decisions hayi siyokusuka emerisa leyi one bar dabelela man of war ang buy beef yin'wanyana a nga laha ka la so ni nga n'wi beef ani lwi na yena ni nga n'wi beef a ni to n'wi beefa loko swi lava me va manengi me a mi swi tivi n'we manengi me mani phameriwe ma mi swi tivi mo hi vona hi rhasa la ka social media na hi phameriwini ha ti phamela ha ti hansela so loko mi commenta laha mi commenta n'we mi ti byele ku loko hi commenta so hi n'wi rhuketela i ta breaka mani pfumfisa tandzaku ni n'wi haka hi beef yin'wanyani xa vavisana ndyangu mi ta va mi tshame ka n'we mi hlalela mi ta va mi lo hlalela mi tshame ka n'we swi vavisa ndyangu tifayili leti ni nga na to ta chavisa tifayili huma tlanga n'we mo twa ku ni le ku weni ko va ku ni nge n'wi beef fambi cacana na vanhu vakulukumba swin'wana huma ka vona va swi koti na ku teka decisions you won't betray the people lava va nga tirha na wena kumbe va nga hanya na wena you must always look around vanhu lava hanyaka na vona so ko va busy yena a no hindzisa message hi ku doctor na n'wi rhandza and vo tala a mo n'wi ti doctor a mo n'wi ti dlanyoka hayi mhaka leya dlanyoka hayi yona ku lala ntiso hayi a hi swi coverini previous laha dyi tlhantlheni mhaka liya yi ze yi promota Dr Joe Shirimani mi nga mi swi voneni vhele so kona ku lala ntiso team Shirimani ya haze hala mhaka na Dr Joe Shirimani tshame ni swi vula mos ni ndleni video about no ma famba ma swona ka na wa va promotiwe se swa vava swona swa vava guy na mbili yin'wanyana ya kahle ngopfu the guy na mbili yin'wana ya kahle ngopfu dlanyoka vhele ya ko va ku ni nga n'wi beef mkhalabye mhlonipha doctor mhlonipha dlanyoka ni nga n'wi beef mkhalabye loyi mara nga vi selfish in that way ya ku hi vanhu u rivala na vanhu lava tirhaka na vona so yini n'we mi khomentaku laha mi nga ti mi ta khomenta mbangi leyi loko ni n'wi haka hi beef mi ta va mi nga ha ri kona mi nga ni pfumfisi swin'wana mo khome mi nga khomenti loko mele nghena studio phemba ni ngheni studio njhenjheni ku ni nghenela ku lava ku ya ku dumeni la studio
mara mina phone twa swi nga ri fela a ni swilo leswo a hi yona dokodela like i defense ta yona a hi yona dokodela so yi la ku fela swidyoho swa yena swa defense hi mina fo mara ni twa a ni kaneti yona yi dyohile swi swo ya lahla USB I hope maybe yi nga mastera ro ku vuyisa USB but a ni la i defense a hi yona na ni twa swi nga ri fe ngomeni fo ku hi side ra mina okay mina of kade humesa mali studio ni rikhoda ngoma ni yima ka mic ni vulavula leswi ni swi vulavulaka ni deliver message u fambe xinjhani u fambe so ka n'winyi wa wo u ta u ya fika ni van'wini ta mi nga ri kona ta mi nga ri kona van'wini mi le ku commenteni ka ri daka la suka la Joe mi nga ngheneleli a n'wi hakisi beef ko va ku hlonipha va regional zitha ni nge endli leswi na Shane ko va ku ni nge endli a ni to swi endla hayi ezevhede mi nga ma ehleketa zitha wa mi xi na va zitha ma ehleketa leyi la ku tshama yi bufiwa hi yena hi Mr Post a ni tiku na yona or yini blokeni zitha a ni tiku na yona na mi nga ma n'wi tsundzuka hi lowu misa lowa a ni tiku pone xinjhani a jika na Mr Post left and right and center ni tata wo manyangadzi so swo a jika na hosi ngo Mr Post left right and center a ri karhi a ti hlasela as you can see mi ngo pause just to read that information and stuff like that mara mara Mr Post a ku no jini na eka vaseketeri na vahleri va vunanga bya Xitsonga na hina hi katsoninyana la okay a hi ndzi and then very khe ka Mpanyasi the producer very yeah so hi ti 18 na yena very ta August fika a tsala post yo karhi la nga fatsala ku back to as you can see kwala vekela this clip here kambe ni kunete headphone okay you want to remove yeah reason guys mi kuma ku general mi kuma ku ni nga connected headphone mi kuma quality ya ti clips leti endlaka ku leti nga that much is because ku na swa ti copyright loko risimu leri va ri kha ri twa swina ku hi rona swi nga ti copyright issues so risimu ra kona hi leri na as you can hear kwalano clip ya le swi twa ku ya Mansandlen as you can hear so how you come so back so evuyeni a studio so for now asiza swi va clear if ke ta leka hosi ngo Mr Post or kanjani but ndani kha ni keep an eye lava nga close the man mi senda file loko swi va kona ku yini na as soon as possible hi tiva ku swi ndlisa ku yini ku very se ina warning Mpanyasi from so ligezani loko ri coverini last time ku va kombisa ku loko za suka ka hosi ngo Mr Post loko se a wini message lowu a nga nyikiwa loko u suka le loko se a wini so a ni tivi n'wina mi ri yini but ku hi record ya kona ya chavisa record leya because a va vona ntela loko va ze va suka la va vheta va nyamalala hi va voneni vo psycho na vona ku ndeke yini na loko very di suka previous ka team leyi nga hundza ma yi hleketa team yaleya mi voni ku se va vuya va ku va mbombomela until va ze va landza mi rhanga phanda mi swi vona ku swi ndlisa ku yini so swi kombi na ku za hambana hosi ngo Mr Post di va di khome swo karhi mara mhaka ni vona no munhu va voni na swi ndlise ku yini swi kombi na ku zi hambana dyona hi hina ku va na ti-problem ku di va di na nyiko yo karhi ni le ka production and stuff like that so da khe hi vona swo loko swi ta ka swi ndlisa ku yini a redzi guys mi ngo khomenta below ku mi vonisa ku yini n'wina mi vonisa ku yini n'wina na ku hi side ra n'wina hi leswo tela President Mayengani no fika mention if you post a post loyi nga fayizela ku ya malembe hinkwawo as you can see and then he posted that screenshot or that image yo to look screenshot loko fika hi hlakula swona ku fika u tsala ku thank you Ben Mayengani President Mayengani 1 million views okay so i risimu ra President Mayengani video ri nga kota ku va reach 1 million views so loko fika hi scroll hi kuma ku himpela ntiyiso risimu ra President Mayengani ri kota ku va reach 1 million views so himpela i President Mayengani risimu leri it's President Mayengani hi swona ku ri vito ra ku ri President Mayengani as you can see kwalano so well nga vula tani ku congratulations to him yi tirheni swinene loko hi referisa risimu leri mi kota ku swi twa ku kambe hi rini minkarhi leyi a ha na swihlangi leswo cina swinene I remember hambi vona ka Rhodes minkarhi liya a yi saseka performance ya kona minkarhi yaliya ni ri voni na vanhu va kha va komisa ku na timiliyoni timbirhi ka this album ni vo swin'wana if that's the true or what
I mean, if that's the truth or what. Okay. Oh, kambe a wu na mali shemo a hi ripotini so yi le ka 1.2 million views yona. Okay. So hi nga vula tani ku congratulations to him. Swi kahle I'm sure album yi nga khali but yeah yi kote ku hi reach a million hi ngo yi congratulate for that. Vele yi nge yi compare vele ku nga ta a comparison na ma 2K. Obviously clearly ma 2K guys the streams ta vona ti le henhla swinene, we can't compare them, but since he's a legend hi nga yisa nyana ka legend nyana sort of murangaphandle hayi munhu loyi a nga va phiki khale but still a ha kota ku va a reach the million. We have to acknowledge it. We have to acknowledge it. Ku ri hayi power yi va yi ri kona and stuff like that no yona mhaka leyiwa. So leswo loko ku ri amukeza subscribe ni ta kombela mi click subscribe.